Алмаз Шарсенович, сага кылмыш ишин козгой турган болсок, пожизненно чыкпайсың ошол жактан. Өмүрбек Черкешевич, урматтуу Өмүрбек Черкешевич, миллион баксын укканда крышаң аттап кетти да. Маевский айтты да, я тебе дам. Алып кетпеңиз. 3-чү сериясы. 12 суроо болду да, мен ошо 12 жооп жаздым ошол. Баарын бир эмеге батырбай мындай, азастан жооп берейин деп атпайм мындай. Эфирге дагы Facebook'ta түтөп кетпесин тиги. Жанагы Так, азыр канчанчы суроого келдик? Минтет алдын өчүрүп турбайсызбы? Тиги биздин конституция боюнча дейт, менин конституциям боюнча, мен деген биздин конституция боюнча биз президентти көзөмөлдөчүбүз, президентти биз алып кое алабыз. Анан менин конституциям жакшы, менин башым чоң, мээм көп дейт да. Качан силер президентти көзөмөлдөдүңөр эле, я? Качан? Өмүрбек Черкешевич, урматтуу Өмүрбек Черкешевич, силер президент, премьер-министр, депутат, баарыңар сүйлөшүп алып, жең ичинен сүйлөшүп алып, ошол жакта ичип жеп эле отурбадыңарбы? Качан көзөмөлдөдүңөр силер? Я, көзөмөл жок болбодубу силерде? Отчет берген киши жок. 10 жыл иштедиңер. 1 жылда 1,5 миң күн болот экен иштеген күнүңөр. Не кылдыңар? 3 миң күн эмне кылдың? Жооп берчи. Канча мыйзам жаздың? Кече саат понедельник 11:30 барсам, жумушта эч ким жок. Ошо көзөмөлүңөр. Урматтуу бир туугандар, Өмүрбек Черкешевичтин сүйлөгөн сөздөрү бүт калп, жалган. Өзүнүн гана кызыкчылыгын, жанагы өзүнүн кучасы кучка жүрбөй, кичинекей бир кучка жүрбөйбү? Шүмшүңдөгөн шакалдар. Ошо кучканы эле интерес ал. Аякта эч кандай Кыргызстандын интереси жок, кыргыз элинин интереси жок. Мунун эчтекеси деле калган жок, аброю. Эмне эле чыгып атат билбейм. Азаттык чакырбайсыңарбы бизден деле кишилерди? Не мени чакырбайсыңар? Я, Азаттык. İşte bakar, telefon durdu. Ошондой көзөмөл болбоду, бир туугандар кууратпады. Булар канча элди тагдырын талкаладыңар, канча элдин тагдырын талкаладыңар. Я, канча үй бүлө ажырашты, канча үй бүлө ооруга кабылды, депрессия, нервный стресс деген жаман турбайбы? Адамдарды оору сыркоого тыгат экен. Улуттук байлыгыбызды жоготподукпу биз? Жанагы теке коргоп аткан конституциянын айынан, текеге окшогон чыккынчылардын айынан канча адамдын тагдыры талкаланды, урматтуу Өмүрбек Черкешевич. Келсең, келчи мен жаныма. Мен Ош базардын тегерегин, тетекта кыйнап турган элдерге алып барайын сизди, урматтуу Өмүрбек Черкешевич. Эми мындай аксакал болдуңуз, эми ойлонуп сүйлөбөйсүзбү, урматтуу Өмүрбек Черкешевич? Жанагы эмеңизге 12 жооп жазгам, мен азыр 8-сине эле келдим. Маевскийден акча алганың чын эле болуш керек. Маевскийден акча алганың чын эле болуш керек. Силерде святой эчтеке жок да. Миллионду көргөндө силер мындай замокко түшүп каласыңар да, замокко түшүп. Жана трансформер бар го, башкача болуп каласыңар. Резко жаман болуп каласыңар да. Миллион баксын укканда крышаң аттап кетти да. Маевский айтты да, я тебе дам $1 миллион деп. Аны алдадың да, Маевский да. Бүтүрүп берем, мегакомду алып берем деп туруп, кидайт еттиң да, кидальщик. Кыргыз элин кидайт эткенде кидайт еттиң да. Билебиз да сен кандай кидальщик экениңди.
2010 yılı kidayet etmediler mi? Bilesin mi? 2010 yılı. Her kişi öyle cürçmez bile Kaptagayef üçöğüz. Samsala öyle o şakta. Beni canın aradan çıkarçı meseleler ko. Bakay kokuyu gete görbe canımızdan. Eldi tınçıtıp ber, eldi tınçıtıp ber dep. Esteç oşo gündöründü. Kaptagayef canağı. Karışkır var mı? Kaptagayef degen dağı. Aparat yetekçisi olup oturmadı öyle. Oşol günge cevap veresinler ay. Esten çıkalak bal. Mülk kayda mülk. Gide mülk. Pullar kayda pul. Ya. Karakçılar tonavodunlar büt banklardan barın. Cana tekta jön japça kıyşangda aytettigim. Ne kıyşangda atat? Aşa. Almas Sarçeniç. Sağa kılmış işin kozgoy turgan bolsok, pajizli çıkpaysın o şayaktan. Pajizli çıkpaysın. Sen emez, sen артыңдан para ozom ketet, dalay kişi. Jön otursan, kıyşangda bay. Jana kişinekey, emelerinde ağıtpay. Bizdin arıstandarda ağıtsakçı, jaman katu, talap çıtayt jöneleç. Jöneleç, oşonu görüp alıp, baldarın bari açısı gelip. Bakay baykay, ayt koybaysın kokuyu deşim. Ben jönöletip baratkam случайно. Bul emne talpa dep gire kalsam, janagınday büt emeler oturgan tura. Okşoşkon. Özüňe okşogon. Sizler emne bilbeyibizpi biz. Gelip al Kırgız elin tonop, içip jep 2010 yılı Bakiyevdin tetrilerin büt mülkün basıp kalbadıňar bele. Karakçılar, anan elge çıkıp alıp akıl aytasıňar. El sizlerin akılıňar dugabı. Çerkeşiç, oyran söylemesin bu. Aytpayın dedim hele koy, un çıkmayla. Jön öyle oturayınçı. Tigi kişine kuğuçaç, akılına gelgen ko dese. Yok dağılı akılına gelene gelsin. Anan elge çıkıp akıl aytpay jürüңüz, hurmatlı Ömürbek Çerkeşiç. Tetyakka cevap ver. Cevap ver. Kaptagayef uvatasın mı beni? Tedyakta basıp algan mülklerim ne oldu? Göldeki pansiyonatlarım ne oldu? Tedyakta oşto kırgın saldılar. Kırgın saldılar. Birlik üçün eldi kırgansınlar sizler. Ayabaysınlar sizler. Birlik'e jetiş üçün ual soğupko karabaysınlar. Çın mı bayke? Birlik'e jetiş üçünçe ual soğuptan korkmayt. Bilesin mi? İyi onu okuyasın. Hoştu. Kuyruğun artık kıpçıvap jatmadыңар böyle. Spesnastı tegerektetip alganda. Oşonda bistin jolborstor jürbedi elin arasında açık ele. Özbeklerge da varıp, Kırgızlarga da varıp. Kamçıbek Kıdır Şayış menen Sadır Nurkojoyич. Elin arasında jürgön. Sizler bolsa bunkerde jattıňar. Azımbek Beknazarov degen özüňerge okşogon kutumşuktarsıňar sizler. Kutumşuk dep koýt sendeylerdi. Idiot. Вообще kişini elderçe bilesinmi Çerkeşiç? Kayakta jüresin sen вообще aytçı adresingdi. Bir süýleşsin barıp. Sağa jolugam degen kişi jok. Köp bolup atat ayabay. Özüň okşogon emelerdi çoğultup algan turbaysыңby dagı. Az ele kaldıňar sizler. Wagtyňar bütdü. Doğruňar bütdü sizlerden. Ana mintip aytypdyrsın dagı. Tigi sizler tart albaysın ana. Eptey albaysın dep. Eptey albaysın dep aytypdyrsın. Sen eptey alasınby? Ya. Sen hep dedin mi? Hep deyt uşul kişi, hep deyt. Uca hep demedi. Geçiresler, hurmatlı mekendeşler. Şimdi çalıverettem, cevap vermesen de olboyt ayakka. Janağının güýgüspedi, janağı sözün güýgüspedi. Вообще akıl degen nöl eken de bu güçte. Venetsiya kayakta, biz kayaktay. Ya Ömürbek Çerkeşiç.
Ay Venetsiyalı komissiyaga jönöttük. Venetsiyaga emne keregi var Kırgızstandın takdırına? Venetsiya çeçebi bizdin takdırdı. Kırgızdın takdırın çeçe albay kaldı böyle. Venetsiyalı komissiyaga jönötüş kerek ana. Venetsiyalı komissiya, Venetsiya. Bar sen oşa Venetsiyaga barıp yaşa. Kırgızstan jakpasa, Kırgız eli jakpasa oşa Venetsiyaga get oşa yakaç. Sağa bari bir de sende eştiki gıyık eştiki jok turbay sende. Kokuy koy bul. Ata-babam jatkan jer. Atama Kur'an okutup şayaktı ele Kırgızstanda tınç jüre bereyim degen ukpay atasın bu? Ya ukpay atasın de. Monday bir budara işletip bir bunt çıkarıp degen oyun var boş gerek Kapır kapır. Ya kapır. Oşantip bir monday bir kaşa çıkarıp isem degen oyun var Kara mürtöz. Ya kara mürtözsün kara mürtöz. Hep bir jerden bir cumurtkadan gır çıkarıp bir kırgın sürgün salып isem bir Kırgızlarda da bir 500 bir 1000 Kırgız kırılıp ketse kendi atasın da kankor. Ha çıkıp kaç. Oroz bayka geliptir çıkıp koygulaçı. Ya kankor. Şunda kırgın sürgün salgın gelip atabı. Ya. Ual soğuptan korkpağın. Ual soğuptan korkpayısın go sen. Kankor. Faşistler de sendey olgan emes Akmak. Faşistler de sendey olgan emes. Seni şaşpa jogorku kengeşten tavam men seni akırı tavam. Oşaka kişilerge aytıp koygum. Tigi gelgende ele çalıp koyç bara kalayın dep. Şaşpa. Şaşpa doğrunlar büttü sizlerin. Ömürbek Çerkeşiç, hurmatlı Ömürbek Çerkeşiç. Cana şaykan menen bir oylanıp koyçu. Bir ötünüş var. Cana erçitip жүрген şaykan menen bir oylanıp koyçu. Tetekta binarный degen barken. Binarный. Kazino. Oşakta Kırgızlar kırılıp atat. Şimdi oşol jönde oylanıp koyçu. Barçı oşakka barıp bir mıyzam жазып koygulaç. Jönele tişiңerdi çukup ana sotko oynap oturbay. Ne kılıp atasыңар? Ne kılıp atasыңар? Aytçı. Çerkeşiç. Hem ne kılıp atasың? Hem ne jumuş kılıp atasың? Atjot berbayсың mı? O andığanın ele şu sadır mı? Başka jumuşun joktu sen. Ne debiydi? Kayakta jüröt? Hem ne söz ayttı? Sağ andığan ele Sadır Nurkojoyич da. Özüň atjot berçi. Pul kayda pul. Tonop algan akçalar kayda. Tetekten mençikleştirip algan emeler kayda. Kapta kayf ököň basıp algan. Pansionatlarım ne olgun ya? Tetigi Kukenden göbere mülk kalmadı böyle. Kurmanbek Salıyevич'ten. Hurmatlı Ömürbek Çerkeşiç. Pullar kayda, pansionatlar kayda. Kayda. Ay, süydü etken staymi. Şu asılbayla koyun dedim hele. Geçeki dörgününgdü kol taң kaldım ay. Bul adam, aytып atpayım mı? Ayığının jolun Ömürbek Çerkeşiç. Oylap atasın mı? Kişine elde kadırın var depçi. Oşantip çıkıp süylegen sayın büt kadırыңды jogotуп atasın. Tantıp atasın çıkıp al. Ya emne tantıp atasın emin. Jaşın dele gelip turgo. Jaş bala olsaň iyi deytelek. Жаңылып atat dep. Kança yıldan beri sayasatta jürösüň. Tupoy. Kaçan bir akıl esine gelesin. Kaçan akıl esine gelip adam bolosun ya. Ötüp ketesin je uşunday. Öldürüp alasın özüňdü oýlanyp at. Meňe kan kuyulup jana insult degen oor var bilesin mi? Bööde ölesin. Jön jürseň bööde ölesin. Mına elder güle başladı maga. Şunay. Bayagıle da. Bayagıle tekenin probleması. Var mı sözünüz? Mana bir daha kişilerge az oturup durun o şerde oturup durun. Hazır 4-nji seriyasını tartalım tuğandar. Kişiler köp bolup ketdi. Makul. Assalamu alaikum hazır. İşte su içip es alıp olançı.